Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Northeastern Hill University Student Union rengkat bak KSU ni huyunen hak arpo trek unai wing arajar posau klepin menam be klepin sengek shwa ye kajing ki sha tangan namar bak kajing long jingman bak koi kakya jing samla kranang tron ka banang mi kisngi bat bunru ni samla puli kle shapin ke hospital hak ni gi kendiasngi ye kan kajing pin sengek shipo de kajing ki lepin banaru president jagani husu samla Sandy Soton hadim gi samla puli kle shim yakarai ban pin sengek ye kan kajing ki de kajing ajumut jagi dong hikai bagi doktor bepit ngor buru arpo sau kenta ye ka koi kakya jagi gi samla puli ki blas dangi kajing sha tangan nadu ka chiteng sngi jaga sandrik unai wing arajar posau banda wahir syuki ye vice chancellor ka skul ba nehu professor PS Shukla ipi bawa buat khatam itu kebelawan ban kesan ini duduk ski ke benikang duduk ke KSU sengkebe ni huta meta buat tunjuk kindang nyalam buat ki organisation ki bapher kanu kejing sosi anang IP watla ngisko ba kata kejing dawa kejing ngampak yo hadu 100% ada ingat bagani ke kalong kejing ni saksan jungi ke kalong ke jingjok ke 40% hakaba ngilai dan rekat kata komiti jongkani bala penmi tekani ke universiti hakaba ngi ibon kita ke jingla jongni Shukla te nagalian jungi ngit kam bayuni dapat ia korpot di banwen be uni nakani universiti ke jingla don bo jungni ka ba pala chik de ya tagrao nadu sni ni kong ngilai yang skam ande dan katukan ni bikin tho dengan supaya kumnang ilam buat kumjuk kidkhat jungi ngiyeng skam nadu kusni ke bamta ande mata kelapoi kepol bagi hak song tak chua hakaba bun lagi dekat jengil komet kepat kamcem lolong chua kanu kejing skosi ber kejing jau umat ki hakapor menmiet bagi bagi dekat ke hak madan daga klik po dang hak di tang daga rei ni so thu kini kejing ile kamdei bakan kut tang ni ndengin beteng hadu bagi jok nginyok kata kejing jau bamiet skam manulis keman kini ke ministry kan dia bersuatu bagani bandai ke dumping ground ni kata ke dustbin bagi cuan berat igini gibril coba hagani university jingi ban penjat athai hadu kat ni hagabang dan kepor mencuang ngi kat no ke jikio kani hu andai dapat pat mentah ini kumbal ade ke university Batam Kentai kat no jiksosi takarang ni nak liang ke KSU ni unit bat ke niusu ni scam banang kelade kepor banwana jingkala tingingit scam ye piwi puwei bapinang kersan kumau pila kesan ke sport bat hadu kini geski bantang dokumen banang bagi bagi patba juga ni ka jela bat kunjuk kini gi kena juga ni universiti kidang support bet ingi bat nginget pendang support ni hadu tat da bangilai poi syakni ka thong buat mut bamata bangin sengek tengni sipo bangin skap job ne bakan jakno kini jingi ki jingi ande kerwa ke besar kolong ba kat bagi patyo kini jing job ngin up tang kita ke report lada poi kita report sta ministry la kim don kunu action besim nak kalian ngajuki in session nak jong kesenjam lada amdei de pikwa banyak kata-kataan in skap in kubur ngri la de pimpediang ye kata report kumbayak kat kumkaan kalian ngajuki in sim nak jong kesenjam kum tahi ngit kam bapinang kersan ini much from clearly Islam KSU unit Islam Yusu Kulish one thank you kabashay bangin kendam na nutat daw ni si unwan utat si usha wan ngani di usha wan ngani kedan paudan de mangin sip nak we pat kisinjam kita hello bentan ta bangin penrem bangin pen abek sidon yo di UBC bat kanihi kade kajing gerai ka leki khot bakunjuk leng yang ada sinya yang aku menungi lam juga de ka unit setrekam jong kesen Istuk syai ba kalihu kamdei ka jaka ban le politics le menta ban kwan toy le namta ka jing toy le simat de gadi ka slam na aji kai ban istuk ba ka slam ji ai kai gadi ban long ki bru ki ba bit ban shong kata ka syuki
ban syakri hok ya ka meski berkisong. Few days were not easy for us, especially your student leaders and also our student friends who have joined us in this noble cause, who have sat with us for almost 15 days. We are on our 16th day today. It was not an easy one. We have endured, we have seen the kind of expression, the kind of responses that we got from the administration. We have seen the representation from the government, be it the state government or the central government. But honestly speaking, what keeps us going throughout these many days was the support that we got from you all. However, we assure you all that we will be fighting till the end, till what we started this noble cause for, that is the removal of the Vice Chancellor. We request you all once again that please be with us, and I'm sure that you are always with us since the way we started with day 1 to this day 16. We are really obliged, we are really thankful to each and every one of you for being part of this wonderful journey, and we shall continue to work for the overall welfare and the betterment of the university as a whole.